Mwaramutse tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ibintu by'akazi ibintu byakomeye muri Burasirazuba bwo hagati. Irani yongeye kugaragaza neza katagafuka imvugo rimwe, yerekana imbaraga zayo ifite, yerekana ubushobozi bwayo, ica gasuzuguro ka Leta Zunze za Amerika bati olingate mu byange cyangwa se mu zemere ibyo murimo kuvuga, ibyo murimo gukora ntibishoboka. Abaperesi ntabwo ari abantu gupfa kwibasira uko mwiboneye, umve ko biraza kubagwa amahoro. Utiki ubwato butatu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa US Navy bwibasiriwe bikomeye cyane n'ingabo za RGC Navy, baburasaho bya misile na drones mu buryo butunguranye cyane. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirahungetwa mu muhora wa Hormuz. Nizo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatwa nk'igihugu cy'igihangagiye ku isi, nayo yatunguwe bikomeye cyane n'urugamba rutoroshye Irani yabasutseho mu buryo butunguranye cyane. Ibi ndabigarukaho gusa mu buryo nanone wavuga ngo bwatunguye abantu benshi. Irani isohoye amategeko mashya agenga Hormuz, isa nk'agasopo idasanzwe ihawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yibwiraga yuko muri Hormuz bafite uko bashobora kuganira na Irani, bakanyura mu buryo bw'ibiganiro, bakagira uburyo baturisha Irani. Ariko Hormuz Amerika yagira ijambo ko bisa nko kwambara ipataro nyujije mu mutwe cyangwa se mahindurize. Irani irabyanze, yanga ibyifusho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho igaragaza neza yuko gahunda yabo igomba kumvwa na Amerika. Amerika kari igendera kuri order cyangwa se ku mategeko ya Irani, apana Irani igenda ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri benshi babikurikiye bavuze ko ibi ngibi ari agasuzuguro gakomeye cyane Irani isuzguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagifite ijambo rikomeye cyane kuri Irani, kuryo yashyize igitutu kuri Irani ngo Irani yemere ibyo Amerika ivuga, ko ibyo ngibyo rwose bisa n'ibitakunda, byarangije igihe cyabyo, byarangije manda. Ibyo bibwiraga ko bashobora gusaba Irani gukora, ibyo bibwiraga bashobora kubwira Irani ngo yemere, bisa n'ibyashyizwe ku ruhande. Irani idapfa kwemera ibibonetse byose, Irani itazapfa kwemera ibyo bashatse byose. Irani izagenda yuko ibishaka, izakora ibyo ishatse, izavuga ibyo ishatse, babyange cyangwa se babyemere. Irani ntabwo izigera ibakurikira, Irani ntabwo izigera ibakurikiza. Ibi navyo turabigarukaho. Ku rundi ruhande, Hezbollah ikomeje gukumbanya IDF, ingabo za Isirayeli. Ibisasu byinshi, drone nyinshi, ingabo za Isirayeli zirimo guhura nabyo mu buryo butunguranye. Byabaye ibihombo bikomeye, byabaye ibihombo bidasanzwe kuri izi ngabo za Isirayeli zizizwe zigiye gufata agace ko muri Lebanon, bakakagenzura agace ka Lebanon, akaba ariko bigenzura bo bwabo. Ariko ibirimo kuba bisa nkaho igihugu cya Irani cyakoze ibishoboka byose kigatanga umusada kuri Hezbollah. Hezbollah nayo igakomeza kugira imbaraga zidasanzwe, igakomeza kugira ubushobozi buremereye, ku buryo Isirayeli nayo ubwayo yisanga koko idafite ubushobozi bwo guhangana n'uyu mutwe wa Hezbollah. Buryo Hezbollah mu kurwana nabo iri gukoresha icyo twakita strategy nshyashya batigeze basobanukirwa n'umunsi wa rimwe, strategy zigezweho batigeze bamenya neza uburyo zikoramo, aho Iran yatunguwe bikomeye cyane n'uburyo nanone Hezbollah ko kiri kwitwara. Ntibari bazi neza ko Hezbollah yakora nk'ibingi birimo gukora. Mbaze ngo byagenze gute, nanjye ndaje mbikubwire. Ku rundi ruhande, abanya-Irani ibihumbi n'ibihumbi bishimiye nanone isekezwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishimiye ikingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorerwa n'ingabo zabo za RGC. Basa nabo bagaragaje neza ko ibintu biri kugenda mu buryo batigeze batekerezwaho, base biri kugenda mu buryo Amerika itigeze ipanga. Abanya-Irani bati aho reka nza byose mbikubwire kumera iruhande, nagize kimwe siga inyuma, ahubwo byose tubyinjiremo uko zakabaye, tumenye ngo runo rugamba rurimo kuba Amerika iri kurwitwara mite. Ese Irani iri kubasekeza binyuze muri iyi nzira twibwiraga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeye. Jewe ni Mungu wa Kamanzi w'Urwanda, wayikazi tuyane ku musozo.
bisa naho byabaye indi nkuru kuva ku masaha y'umugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Igihugu cya Irani binyuze mu ngabo zabo zirwanira mu mazi IRGC bakoze igikorwa kiremereye, bagaragaza neza ubudasa bwabo, banerekana amashusho y'uburyo babikozemo bahangana n'ingabo za Leta Zunze za Amerika ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Hormuz. Ingabo zirwanira mu mazi za Irani zasohoye amashusho atangaje ibitero by'indege za pilote n'ibisasu bya misile ku mato y'intambara ya Amerika mu muhora wa Hormuz. Irani yashyize ahagaragara ayo mashusho nyuma gato yo gutangaza ibitero zo kwihimura ku ngabo za Amerika, ni nyuma y'igitero cyagabwe ku cyambu cya Bandari ya Basi ho muri Irani. Mu gihe al-Kabar cyangwa se imani ikomeye cyangwa se byavugaga ngo Allah Akbar, amajwi yabikanaga cyane, ibisasu bya misile na drone byarimo kuraswa ku bwato bw'intambara bwa Amerika. Ingabo zirwanira mu mazi za RGC zavuze ko zarashe ibisasu bya misile birwanya ubwato bwa destroyer bw'abanyamerika, ndetse bakarwanya n'uburyo bukomeye cyane bakoresheje n'indege za pilote zibasiriye ku gace kugira ngo bakubite amato y'abanyamerika mu muhora wa Hormuz, umwe mu mihanda inyurwamo n'amato menshi ku isi atwaye peteroli. RGC yavuze ko ibitero byari byinshi cyane kandi byuzuyemo ukuri, byari ibitero bigera ku ntego y'ibitero byo kurwanya umwanzi. Umukuru w'ingabo za Irani yabwiye IB ko ingabo za Irani zirwanira mu mazi zikoresha ibisasu bya misile zatanze igisubizo cyihuse gisobanutse kandi gikomeye ku cyo yavuze ko ari igikorwa cy'uburangare cyakozwe n'abanyamerika mu kigo cya Perse, nk'uko Press TV ibitangaza. Uyu muyobozi yavuze kandi ko ingabo za Amerika zarashweho ibisasu bikomeye bya misile za Irani, bityo biba ngombwa ko zihunga nyuma yo kwangirika gukomeye, nyuma yo bahuye n'iyangirika rikomeye. Yakomeje avuga ko imirwano yatangiye nyuma yuko indege za gisirikare za Amerika zigabye icyo twakwita nk'igitero nta nteguza ku bwato bwa peteroli bwa Irani mu kigobe cya Oman. Nyuma yaho ingabo za Irani zahise zihutira kugaba igitero ku mitwe y'abanzi bateye gukorerwa kino gikorwa cyase bashatse kwataka igihugu cya Irani banyuze muri Hormuz. Ibi twiteye kubwiye ku munsi w'ejo yuko leta ya Irani nyuma kurasirwa ubwato bwabo bishobora ko no baraza kwihimura bikomeye, kandi koko nyuma amasaha atageze ku 12 Irani isigaragaza yuko igikorwa cyo kwihorera nk'iki ngiki cyari ngombwa ku bwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze za Amerika. Ingabo z'umwanzi ngo zagabye igitero mu muhora wa Hormuz zarashwe na amisile za Irani maze zihatirwa guhunga nyuma yo kwangirika. Uwo muyobozi yavuze amagambo akomeye agaragaza ko Irani kiri maso. Umuyobozi wa gisirikare wa Irani yakomeje gushimangira ko ingabo za RGC zikomeje kuba maso cyane kandi ziteguye guhagarika burundu kibazo cyari cyo cyose cyaterwa n'abanzi baba ku butaka, haba mu mazi, yewe no mu kirere cya RGC cya Iran. Icyo Iran izitwara neza. Umuhora wa Hormuz bavuga kuri guhinduka cyane agace k'intambara kuruta mbere hose, hinduka agace ko kurwaniramo. Iran irimo kurwanya ingabo z'abanyamerika mu buryo butunguranye kandi busa n'usobanutse. Ibisasu byaturikiye mu kigobe cya Gulf ubw'ingabo za Iran zibandaga ku mashini zirimbura za America destroyers mu kongera uburemere bw'ibitero ingazwa no mu mazi zagabwe ibitero bikomeye, aho zaje gutungurwa nkuko nazo ubwazo zabitangaje. Zatunguwe n'ibisasu turutse kuri RGC byaje intumbero imwe ngo turi. Biro n'amakuru Fax yatangaje ko ubwato butatu bw'abanyamerika bwaturikiye hafi y'umuhora wa Hormuz, maze ubwato bwari bumaze guturuka igice kimwe busubira inyuma imbimbiko. Ikigo cy'itangazamakuru cyatangaje ko iki gitero cyakabwe nanone mu buryo bukomeye, aho Leta Zunze za Amerika igisirikare cyabo kimaze kwibasira ubwato bwa peteroli, ariko bari no kugaragaza kwibasira inzira igana muri karere ka Hormuz hari ingabo za Iran. Iran ikagaragaza ko idashobora kwihanganira akagasuzuguro n'agasumburutso nkuko yari yakomeje kubiteguza mbere hose, ifite ngo misile cyangwa se missile launchers ziteretse ku butaka bwegereye ikigobe cya Perse, kagira missile launchers zerekeye ikigobe cya Oman, ndetse n'ibindi bibunda bya rutura bishobora kurasa mu buryo bukomeye cyane biri mu bice bitandukanye, aho ibyo bibunda biteretswe kugira ngo byibasire uwo ari we wese ushobora kwibasira igihugu cya Iran, kwibasira ikigobe cya Iran, kwibasira ubwato bwa Iran. Ibyo ngibyo nyine bidashobora kwihanganirwa uko byagenda kose, ugomba kuzana igisubizo gikwiriye, ushobora kuzana icyago gikwiriye kuba bigerageje kubikora uko byagenda kose.
muri make Iran iteguza ko igikorwa nk'icyo ngicyo cyaba ari kibi ku buryo butangaje, kugerageza kubikora wese agomba kubona igihano mu buryo bwa nyabwo. Iran mbese muri make igaragaza ko igihano kuri iki gikorwa ari igihano kitagomba gushidikanywa ko gishoboka, ahubwo ni igihano gishobora kuza isaha iyo ari yo yose, ni igihano gishobora kuza umunota uwo ari we wose. Aha Iran igasa n'iteguza yuko ibyo rwose ari ibintu bishoboka. Ukurikije icyo Iran ivuga cyangwa se ukurikije uko Iran iteguza ibitero, itangazo banditse riragira riti, ni itangazo rya RGC bagize bati: nyuma yo kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano n'ubugizi bwa nabi bikorwa n'ingabo za Amerika ku bwato bwa peteroli bwa Irani hafi y'icyambu cya Jask, ndetse n'uburyo ingabo z'abanyamerika zisenya ubwato bugana ku muhora wa Hormuz, hakozwe igikorwa kinini kandi cyuzuye gikoreshejwe ubwoko butandukanye bwa misile zo kurwanya ubwato n'izirwanira mu mazi, ndetse n'indege zitagira pilote zakoreshejwe na RGC. Bati hamwe n'ibisasu bikomeye by'intambara, inkongi yerekeje ku mashini destroyers zirimbura z'umwanzi. Igenzura ry'ubutasi ryerekana ko umwanzi ari we Amerika yangirijwe byinshi, kandi amata 3 y'umwanzi yatewe ahita ahunga umuhora wa Hormuz. RGC yemeza neza yuko igitero bagavye kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari igitero kibi cyane kibasiriye ubwato bwabo, kandi ubwo bwato bwahise busubira inyuma vuba na bwangu, bumaze guhura n'insanganya ku buryo budasanzwe, bumaze kubona uburyo Iran imaze kubabara, uburyo Iran ifite agahinda, uburyo Iran muri make idatanga icyo twakita agahenge, kuko bigaragara neza ko yateshejwe umutwe, hanyuma nayo rero ikaza kwibasira mu buryo bwa nyabwo, ivuga yuko guhagarika ubushotoranyi, agasuzuguro, agasumburutso, nkuko Iran nyine nyirizina bitangaza. Gusa ariko mbere yaho Iran yari iteguza igihugu cya Amerika, iteguza igihugu cya Isirayeli nk'ikindi gitero gikomeye gishobora kugabwa kuri kino gihugu cya Iran, haba mu mazi cyangwa se haba mu buryo bwo ku butaka, haba mu buryo bwo mu kirere. Iran izirwanaho, kandi Iran izagerageza ibishoboka byose igahagarika abo banzi bayo. Bivuze ko Iran yateguje igikorwa gikomeye ishobora gukorera muri kino gice, na mbere yuko bino bitero bikomeye biba. Iran ikomeza kwemeza yuko irakomeza guhangana bikomeye n'umwanzi mu buryo bwinshi, kandi bagenda bahunga kano karere. Itangazo ryanyuzwe ku kinyamakuru cya Fars nanone ryemeje iki? Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru ku majwi yabo bagize icyo batangaza, bagaragaza icyo ingabo za RGC zirimo gukorera mu kigobe cy'inyanja ya Perse. Ibinyamakuru zagize biti, ndavuga nyine ibinyamakuru bya leta ya Iran zahamije uburyo ingabo zabo za RGC zitwaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bahamije ikidasanzwe bakoze, maze mu gutanga uwo muburo cyangwa se mu kuvuga aya makuru bagira bati: amakuru aturuka mu gisirikare yatangaje ko nyuma y'igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyakozwe n'igisirikare cya Amerika ateye ubwato bw'intambara, ubwato bwa peteroli bwa Irani, imitwe y'umwanzi yarashwe ibisasu bya misile muri Hormuz, maze biba ngombwa ko bahunga nyuma yo kwangirika. Aya ni amagambo yatangajwe ku bitangazamakuru zo muri Irani, bagaragaza uburyo Irani yibasiriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwato bwabo bwose. Igisirikare cya Amerika nanone cyemeje ko ibitero za Irani byabayeho, noneho ntibabihakanye. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika cyangwa CENTCOM bwavuze ko bwagabye ibitero byo kwirwanaho imbere muri Irani mu rwego rwo gusubiza icyo bisiga ibitero za Irani bidateje akaga ngo ku birimbura cyangwa se ku mbunda za gisirikare za Amerika zirimo ndetse zikoresha misile muri Hormuz no mu kigo cya Oman. Ingabo za Irani zo zarashe ibisasu byinshi bya misile ndetse bya pilote, bakoresha n'ubwato bwa speedboat bwerekeza ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku bwato bwabo buzwi nka USS Tractopon DDG 113 na USS Rafael Perla DDG 115 ndetse na USS Mason DDG 87 ubwozanyaga mu muhora mpuzamahanga wa Hormuz, ngo ubwo bwato nibwo bwibasiriwe. CENTCOM mu itangazo ryayo yavuze ko bafashe ingamba zo kwinjira kandi ko nta mutungo wa Amerika wafashwe. Mu gusubiza, CENTCOM yavuze ko yibasiriye nayo ibigo bya gisirikare bya Irani bishinzwe kugaba ibitero
ku ngabo za Amerika. Ibitero byari birimo aho ibisasu bya misile na drone byarasiwe vuga ngo haturutse ibisasu byibasiriye amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na drone ngo Amerika yaharashe. Hamwe rero ngo n'uburyo bw'ububiko bwabo ndetse n'uburyo gushakisha amakuru bwa Iran ngo babwangirije. Nkuko Centremo bivuga, ntabwo ngo ishaka kongera imbaraga iz'intambara, ngo iracyafite icyizere cyo kujya mu buryo bwa diplomasi, icyakora ngo yiteguye kurinda ingabo z'Abanyamerika nk'uko itangazo ryabo ryabivuze. Mbere y'imirwano yo muri uyu muhora wa Hormuz, icyiciro gikuru cya Nabi muri Irani cyavuze ko Amerika yarenze ku itegeko ryo guhagarika imirwano, bagakora ibitero by'indege zitega abapilote mu duce tw'abasivile ndetse bagakomeza gukora ibikorwa ibyatumye Iran itangaza yuko nayo noneho ari no stop, itagiye kwihanganira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kabuza Amerika igomba kwishyura ku kiguzi kiremereye. Ukurikiranye urugamba rurimo kuba ni urugamba rwo kujyana n'umuhora wa Hormuz. Hormuz ni agace Amerika yifuza kugenzura, gusa Iran isa niyatanze itegeko ndetse ishyirana n'imirongo mishya igomba kugenzura Hormuz nko kuvanira agahukurnyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran irimo kwiruka nyuma cyane iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ntujya gushyigikira utwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bajye ku masezerano yo gukumira ibitero biremereye muri Asazuba bwa hagati. Umutegetsi mukuru wa Iran Mohsen Rezai yatangaje ko Tehran iza icyifuzo icyo ari cyo cyose cy'Abanyamerika cyo gufungura umuhora wa Hormuz niba keretse gusa ngo Washington yemeye kwishyurira Iran ibyangirijwe n'intambara mu gihe cy'imirwano yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ngo Amerika itishyuye ikiguzi cyose cy'ibyangiritse muri iyi ntambara, itazaza guteta kuri Iraq, Amerika itazaza kuzana ibintu by'imiteto kuri Iran. Bari gusaba Iran ibintu by'ibiganiro, ngo gusaba Iran kugira ku masezerano y'amahoro iki cyangwa se kiriya. Iran ngo ntabwo yiteguye ibyo bikorwa, ntabwo yiteguye ubwo butesi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran icyo yiteguye ahubwo ni ukurwana bya nyabyo ndetse no guhondana bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabona neza ko Iran ntabyo kuvuga ngo barakora iki cyangwa se kiriya. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yifuza birimo gufungura umuhora wa Hormuz. Iran iti gusa ibyo twabikora ari uko namwe mumaze kwishyura ikiguzi gikomeye cy'ibyo mwangirije muri iyi ntambara, byose mukabizanira inyishyu. Icyo gihe cyonyine niho dushobora kuganira namwe cyangwa se dushobora kwemera gufungura umuhora wa Hormuz. Ubusabe bwa Iran busa n'ubwatangaje benshi. Rezai yavuze ko Iran ishaka inyungu zifatika, atari ibimenyetso bigaragaza ko ibara ry'umukara ryizerwa ko ari umutekano mu mazi, ahubwo ko bashaka ikiguzi cy'ibyangirijwe. Mu gihe nk'icyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran ivuga ko ikomeje gusuzuma ubutumwa bwatanzwe na Pakistan yari iyoboye ibiganiro by'amahoro bitaziguye hagati ya Amerika ndetse na Iran. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ismail Bagay we yemeje ko Tehran itarasubiza icyifuzo cya Washington gishya. Bagay mu magambo yatangaje imbere y'itangazamakuru rya RNA yavuze neza ko icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batigeze bagisubiza, nta na gahunda bafite yo kugisubiza, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuzaga kumva ibyava mu kanwa k'Abanya-Iran kujyanye n'ibyifuzo byabo. Ibiganiro duherutse kujya kuganira na bagenzi bacu bo ku ruhande rwa Pakistan byibanze ku gitekerezo cyacu cyemewe. Uyu mugambi uzwi nka gahunda y'ingingo 14 wari ufitanye isano n'intumwa z'Abanyamerika zinyuze muri Pakistan. Ibitekerezo byabo byihariye byatanzwe kuri twebwe byaraduhawe, bityo rero ubu ngubu turimo gukora isuzuma ry'iyo gahunda. Iyo akazi kamaze gusobanurwa neza kazagezwa ku mugaragaro ku muhuza wacu wa Pakistan kugira ngo agasuzume, kandi inzira ikurikiraho izagenwa hashingiwe ku musaruro wihariye w'ubu butumwa. Aya ni amagambo ya Bwana Ismail Bagay, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, asobanura aho Iran ihagaze ubusabwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uburyo Pakistan ikomeje kugira uruhare muri bino bikorwa byo muri iyi minsi byo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Ariko Iran ngo yifuza ko ingingo z'aba 14 arizo zakubahirizwa, mu gihe Donald Trump we nawe yifuzaga yuko yakora babona inyungu muri ibiganiro. Ibitekerezo bije mu gihe ubutegetsi bwa Trump bukomeje none gutangaza ibimenyetso bitandukanye bivuga ku byerekeye diplomasi mu ruhame, ndetse bunatera ubwoba ko hazabaho ibikorwa byo gutera ibisasu mu gihe Iran yaba yanze amasezerano ajyanye no kugarura ibicuruzwa bya peteroli na gaze byahungabanye. Muri iki gihe Trump we akumva yuko byange bikunde
bagomba kwemera icyifuzo cya leta ya Iran igomba kwemera icyifuzo cya leta zimwe za Amerika kirimo nyine kurekura biriya bicuruzwa bya peteroli birimo na peteroli ya Iran byafatiriwe mu muhora wa Hormuz bifuza ko byatambuka. Abasesenguzi bo muri Iran bavuga ko igitekerezo cya Nyuma cya Amerika ku ngingo 14 gishobora kugira icyo kigeraho. Umushakashatsi wo muri Tehran Ali Akbari Dalini yabwiye Al Jazeera ko amasezerano akomeje gusaba Iran kwishyira amaboko ya Amerika no kureka byose. Yavuze ko Perezida Donald Trump yibeshyaga ko igitutu cya gisirikare cyatuma Iran isezera, amenyesha ko Iran ubu ngubu yibona nkaho ari igenzura ahubwo hazaza h'intambara. Bitandukanye nuko leta zimwe za Amerika zari bimeze. Hagati y'ibihugu byo mu nyanja ya Gulf birimo nano kwihutira gukumira ikindi kiza cyo mu karere. Bivuga ko ibihugu nka Qatar na Kuwait byahuye n'ibibazo bikomeye mu bukungu bitewe n'ibibazo byagiye bivuka hirya no hino muri Hormuz. Mu gihe Arabia Saudite bivuga ko yakoresheje ubasha bwayo kuri Washington kugira ngo itere imbere cyangwa se hagarika ibikorwa bikomeye cyane muri Hormuz, Amerika yari yatangije. Ariko amacakubiri hagati y'ibihugu byo muri iki kigobe cy'inyanja nayo arahari, cyane cyane UAE ndetse na Bahrain. Hakomeje kugoranwa cyane gushyira ingamba zo kugera ku iterambere rirambye ndetse no kunoganya mu buryo bw'imikoranire. Amato yose barimo guhabwa icyo twakita umuburo. Amato ashobora gutambuka muri Hormuz, yaba ayabo mu kigobe, yaba y'Abanyamerika cyangwa se Israel, agomba gutambuka ko afite green light, uruhushya rwa leta Iran, kandi bigomba kugenda nk'uko Iran bishaka. Bitabaye ibyo ngibyo bahura n'igihombo gikomeye. Bitabaye ibyo ngibyo bahura n'indi ntambara iturutse ku gihugu cya Iran, aho Iran isa naho nta kintu na kimwe gitinya kuba yakora kuri ibi bihugu. Yatera buri wese, yarasa buri wese, yahangana na buri wese, yakora igitero gikomeye kuri buri wese. Nyamara leta zimwe za Amerika nazo zikabona neza ko Iran nyuma yuko imaze kugaragaza akagasuzuguro gukomeza kuyidebekera nabyo ubwabyo batari byiza. Niyo mpamvu Donald Trump yavuze ngo leta ya Iran igomba kwemera ubusabe bwa leta zimwe za Amerika byakwanga Amerika igakoresha imbaraga zayo, noneho twakita ngo imbaraga ndimuzi. Wakujyana muri Israel nkabanza nakubwira uburyo Israel bayimereye nabi. Ishyano riragwira. Israel yari imaze iminsi isa naho yorohewe, ariko noneho ishyano ryabaguyeho. Hezbollah yatangiye uburyo bukomeye cyane bwo kuvutura, rero butarimo imbabazi na nkeya. Mu gihe indege n'ibisasu bya gisirikare bya Israel bikomeje nanone kugabwa bagaye ibitero mu majyepfo ya Libani, Hezbollah irimo gusubiza atari mu kurasa gusa, ahubwo irimo no kwerekana amashusho mashya atangaje agaragaza abarwanyi bayo bari guhiga bukware ingabo za DF mu kirere. Tariki 7 Gicurasi ku munsi w'ejo hashize, itsinda ryasohoye video yatunganijwe neza yitwa We Will Hunt You Down, tuzabahiga tubashyire hasi. Niko iyo video bayihaye izina, We Will Hunt You Down. Yerekana indege za FPV zitagira abapilote zimeze nk'abahigi b'ubahanga barimo bakurikirana ingabo za Israel ku mupaka. Amashusho ashingiye ku ishusho y'inkoko cyangwa se tukatuyite igisiga, iyo cyakingi gihiga cyakagoma, agaragaza uburyo kigenda gihiga inyamaswa ku karubanda. Bayageranije na za FPV zabo ziguruka ziguhiga abasikari ba Israel. Agaragaza uburyo ibisasu bigenda bizenguruka mu kirere bigatoranya kandi bigakubita intego bashatse, bigatera ku buryo bwa kinyamaswa ingabo za Israel nk'umuhigo. Amasasu menshi yashimangira uburyo impanuka zagiye ziba ku ngabo za Israel, reka tuzita ibitero, byagiye bigabanya ubuhangaje bwazo. Bigaragaza ko bashobora gukora amarondo bakoresheje bya misile, bakoresheje bya tankers, ibifaro, ariko bagahigwa mu minota mike gusa nk'iyagatera. Aya mashusho mashya asubiramo nanone uburyo bukomeye FPV zikurikiranye intwaro za Israel mu bibaya no ku nkengero za Libani, kandi nanone kubaka idni nkuru nk'abinkasankaho ari amaso mashya ya Hezbollah, aho barimo gukurikirana igikorwa cyose cya IDF kubahiga bukware paka babarimbuye. Ibi kandi bivuga yuko babikora kugira ngo bakunde barinde Libani. Tariki 7 Gicurasi, Hezbollah yateye uruvange rwa roketi n'indege zigira pilote zirimo ibisasu ku ngabo za Israel zikorera mu majyepfo ya Libani hafi yayo, komeza gushyira igitutu ku bice byinshi icyarimwe. IDF ivuga ko ingabo zayo zafashe igice kinini cy'umuriro cyangwa se zamanuye bimwe muri za drone byinshi byibagabweho kugira ngo bataza guturitswa nabyo bakoresha uburinzi bwabo bw'ikirere, kandi ko nubwo byemeza gutyo bakomeje kwirwanaho, nubwo habuze gato ngo haboneke
ubugizi bwa nabi. Abayobozi ba Israel bavuze ko nta bakomeretse batewe n'igitero cya Hezbollah, bashimangira ko imiburo itangwa ahubwo kuri Hezbollah igomba kumvwa. Muri ubwo buryo Israel ivuga ko kimwe mu bitero zayo cyahitanye umusirikare wa Hezbollah nyuma gato yo kurasa rokete no kugerageza guhisha ikirasa cyabo kikakubitwa neza ari abasirikare ba Hezbollah. Nk'uko bivugwa n'ingabo za DF, umuntu yari yarimo kwimura ibikoresho bye mu nyubako y'abasivile mbere yuko akubitwa na drone. Ikirego Israel itanga nk'ikimenyetso cy'uko Hezbollah ishyiramo ibisasu bitera intwaro mu duce dutuwemo n'abaturage, base irasira mu duce dutuwe n'abasivile hariho Hezbollah ikorera, akaba ariho iza kumurira ibisasu zayo. Ndetse Israel rero niyo mpamvu yatanze umuburo ku baturage bose ngo bahunge utwo duce igiye kuturimbura. Bivuga ko ikindi gitero cy'indege cyasenye ikibunda cyoreza za rocket cyakoreshejwe mu bitero zabanje ku ngabo za Israel. Kimwe mu bigize icyo Israel yita igitero cyo gusenya intwaro za Hezbollah bagikoze neza, bataka bahangana n'intwaro za Hezbollah bayihagarike kandi bayica intege. IDF ivuga ko hagati y'ijoro ryo ku ya gatandatu n'iya karindwi Gicurasi indege zayo zalashe ibitero bigera kuri 20 kuri Hezbollah byari mu gace gakikije amajyepfo ya Liban. Israel ikavuga ko ibyo bitero byari birimo kurasa ku bubiko bw'intwaro ahantu bikekwa ko hatererwa ibisasu na za drone, kandi bikavugwa yuko hari n'ububiko bumwe budasanzwe bakubise mu majyepfo. Ibitero by'indege byanagize ngo kandi ingaruka ku cyo ingabo za DF zivuga ko ari ibikorwa remezo byo gukora intwaro mu mujyi wa Nabati, bigaragaza ko ahantu ho gukorera intwaro inyuma yaho bakomeje kwibasira kandi barimo kwasenya Hezbollah itagifite ubwo bushobozi. Byose bari mu gihe Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu bavuga ku mugaragaro ko Israel yishe abasaga 200 ba Hezbollah mu kwezi konyine kwa gatanu, avuga ko mu kwezi kwa kane avuga ko igihe ndabihungabanya imbaraga zose za Hezbollah, uburyo Hezbollah yarwanaga butagifite ubushobozi cyangwa se batagifite uburyo bwo kwihagararaho. Muri make bakubitiwe hareba inzega n'ingabo za Israel, kandi izi ngabo za Israel zongeye kwerekana neza ko zishoboye. Netanyahu atiki mw'ijoro ryakeye twakuyeho umuyobozi wa Hezbollah uyobora ingabo zidasanzwe Radwin First mu mujyi wa Beirut rwagati. Uyu niwe muterabwoba mukuru wayoboye umugambi wo kwigarurira amajyaruguru. Yatekerezaga ko yakomeza kuyobora ibitero ku ngabo zacu no ku baturage bacu, ariho icyicaro cye cy'iterabwoba cyihishe Beirut. Mu kwezi gushize twatsemze abaterabwoba ba Hezbollah barenga 200. Abaterabwoba 200 bakoreye abaturage ba Israel n'abasirikare ba Israel ibyago cyangwa se ibyaha. Turimo gukora ikintu nk'icyo muri Gaza, turimbura imitwe y'iterabwoba, ndetse n'ejo hashize twarabikoze. Uyu ni bwana Netanyahu avuga ko akomeje gukora ibikorwa biremereye bibasira ibice bitandukanye birimo Hezbollah, ari nako bigenza kuri Hamas ho muri Gaza, bavanaho basenya intego zose za Hezbollah n'abanzi ngo ba Israel. Nyamara Israel nayo ikavugwaho yuko iri kugenda icika intege mu maso y'umutwe wa Hezbollah bitewe no gukoresha izi drone za FPV. Ni drone ziri kuza mu buryo butunguranye kandi zo gutanga icyo twakita igisubizo n'umusaruro ku mirongo y'imbere ku rugamba kuruta ubundi buryo bwose ingabo za Hezbollah zigeze zakoresha. Tujye muri Irani. Bona abaturage ba Irani bishimiye icyo twakita nk'irimbuka y'ingabo za Leta Zunze za Amerika cy'igitero Amerika yakorewe n'ingabo za RGC. Abaturage bakishimiye ku rwego rutangaje. Irani isa naho rwose yatunguranye cyane mu buryo ibisasu byaturikiraga mu majyepfo ya Irani mu mazi ya Hormuz. Umurwa mukuru rero Tehran nyuma y'ibi byabaye bishimye. Baga abantu yuzuye imihanda yo mu burengerazuba bwa Tehran nyuma yuko hatangajwe amakuru avuga ko Irani yagabye ibitero byo kwirwanaho ku ngabo z'umwanzi muri Hormuz. Indirimbo zisingiza ingabo z'igihugu zasubiyemo cyane mu ijoro ryose, abigaragambye basakuza bati mukubite neza mu barimbure. Ubwo amashusho yerekwaga abaturage uburyo misile za Irani na drone zibasiriye amato ya Leta Zunze za Amerika. Muri icyo gihe systeme zo kurinda ikirere za Iraq nanone zashyizweho mu mwanya wo guhangana n'ibisasu biguruka cyangwa za drone zumvikanye mu kirere cya Irani, bisa naho n'ubundi basagana n'abashaka kwataka. Gutungurana gukomeye cyane ko kuvuga gusakuza kwa misile ziri n'ikirere kumvikanye mu murwa mukuru hose. Nyamara abaturage babirebeshaga mu maso yabo, basa naho badafite ubwoba yuko ari bishobora kubagwaho. Bari kuririmba bati insinzi.
nyuma yaho ibisasu byamaze guturikira mu gace ka Bandar Abbas no ku kirwa cya Kershi, ahantu habiri akomeye cyane hareba mu Hormuz. Itangazamakuru rya leta Iran ryavuze ko systeme zo kurinda indege zo kurinda ikirere zahanaye indege zijya pilote hejuru ya Kershi, mu gihe izindi ndege zijya pilote bivuga ko zarashwe hejuru ya Bandar Abbas nazo zamanuwe mu gikorwa abategetsi bitaga igikorwa cyo kwirwanaho gihuriweho. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Iran avuga ko imirwano yatangiye nyuma y'icyo Tehran yisi igitero bagavye kuri Amerika, aho Amerika nayo yakoze cya gitero cyo kwirwanaho nk'uko yabivuze, ariko Iran ikavuga yuko ibisasu byose byoherejwe na Amerika na drone zose Iran yabimanuye. Hari n'ubundi bwato bwa Iran bwari bwavuzwe ko bwarasiwe mu gice cyegereye Fujel muri UAE, ariko amakuru atangaza ko Iran ariyo yibasiriye ayo mato y'abanzi bayo. Kuri ibi rero Leta zimwe za Amerika zirimo kuvuga byinshi. Icyicaro gikuru cya Iran cya Katam al-Anbiya cyashinje Leta zimwe za Amerika kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano ndetse no gutangiza igikorwa cya gisirikare cy'ubugizi bwa nabi. Ubwo ibyo ko Iran itari gupfa kwihangana ngo ihanganire ibyo bikorwa, ayo mpamvu yarahanganye n'amato Leta zimwe za Amerika, kandi ntibigarukiye ngaho gutyo gusa, ahubwo bakanakora ikorwa zo kwirwanaho igihe Leta zimwe za Amerika zibwiraga ko zigiye kwirwanaho no kwihorera. Bo rero barashe mu kirere cya Iran bashaka kurasa ku byambo bya Iran kindi nshuro ya kabiri. Bamwe mu gusesengura bavuga ko n'ubundi nazo ibi ngibi bishobora kuzana ibyago biremereye, bishobora kuzana n'ubundi icyo twakita irimbuka ku ngabo za Leta zimwe za Amerika Iran irimo kwirwanaho. None tuvuge dute? Iran igiye gutera igihombo gikomeye Leta zimwe za Amerika ku buryo Amerika yicuza, cyangwa se Amerika igiye guta ihana Iran, yemeze Iran ice bugufi? Iminsi iri imbere yatse byinshi kandi zabitubwira. Jye nawe duhanga amaso iminsi iri imbere. Ndagushimiye wagize neza kubana natwe, twatugiranye ku musozo. Gubwe neza, amahoro imigisha n'amahirwe be kuri wowe. Salam and shalom.